bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ubak prestun tensong sembut Menteri Rangba ke Jelah. Hakajuk gopor bolong ru kum State President jong ke NPP. Ula ong, bawat ya sengotok bakla kum ki ba. Kini ki seng jongi ki bidang lais nem menta ki ong. Bangi ya kejat bendreo. Henry na ong happy bangaru kum President jong ke NPP Meghalaya nga ya kejat bendreo. Hatu donmo bala banya thau donmo ujing thau ubala ban thau apadeng ke VPP bat ke NPP katnu ki ya kata kejat bendreo. Henry nga suong snobha da khan da khen bha bapin sngoto ya ujing thau. Nakaliong ba prestun ulah keren ya gani hagaron san yalap election kabala penlong hakinshi Maurya Eastern West Khasi Hills nakabentaban pan ke jingkersan ya ke kertong jong keseng ke Dr. Maisel Amprin Lingdo kabanyak hun ha kini ke election MP kabanwan. Ubak prestun ulah penpauru de kabaong bakin mau bakano kuno kaseng lani uno kertong ubalap mi tangban ben yiki weipat kabamud udai uba syukur yaladi. Ladani penjawab mentaka kenti ya i Dr. Amprin Lingdo kaparti jongi kadang yo syuk ya kapor kaparti ke jongi kadang hafal syuk ya kasur jongka hangkei hapo kaye gorbar ba kawan parlemen kata kabar nakwa ban ong yapi snow ha wat ya snow thuk bakla wat ya perkhat bakade election MP kanlong kum ka election MLA nama ka election MLA election PC takut hak jela ke jomi hanya ka election MP adalah hak ya ki MP di bangijit hak kendai kare kidai ka kamran maki banaya sat banaya keren banaya budin ya ki skim di bapete ya ki isu di basaten yang ka isu jokai yang ka isu jom ketoka state hasi ketemi kadang saten menta hantai hadali nages hem lada pi ai ya kajinto kabat don burong yai Dr. Amprin Lingdo kini ki isu por nila ban urlong ha kini isnem di panwan kata ka mangakwa ban ong yapi wat perkat menta ya kiwe pat ka parti ngau yapi ya ka parti kongres Kepri ke kongres bentang kalanang hiar kalanang trot aklen saudong jong kari India ngerti ngutsu banyakan don di biar polepa lembaki media ki om baka kongres akan election MP ke pemerintah imat kanan yosu watang arfosan murnu di MP jongka kena kadang masuk bandong ya ke kongres kalakut swa kapon jongki Bei minta kepali jongga parti NPP bapin ai kecingkersan baginya don atau korka baginya sait maka minta keroi kapar kapit kabiang jong kejela bekala jemi don susu sebagai pat ke parti kebedang suka minta laisnem tak dan laisnem Kiwan supaya bagyong dari taman yubala bangkit ke gejala bangkit ke hari kejat kedriu naga suong gepi kopi baik tidak don tang laisnem kopi baik dan tang laisnem bidon lagi dibangkit ukalasan profilu lagi dialus kasih kesuruh katakan dari kita tidak don tang laisnem ya cuace si presiden katakan pilihlah ke experience kebabian kata kadang berdeka mengenai susung snow kelaikan abadang mit irta abadan sudah lenti laisen ngatalai lapi om kain beri kan manusia nama om yapi laisen kausen majudon uban lagi kai hatul lenti prime udang deh kamu syahika dan deh kamu syahika anda beradab sisa arposal den teh hanta dinoi bau kerja jompi udah berken dinoi bagas jompi bagas sak jompi kalangan
kalanang scam watan kitsis pakiyo ukaw peliru haka telapor om lerisu dan haka telapor namun panaon haka telapor wat yasno tuk bagla ipadai namanya ini kijat isu kini di parti jongi di bedang laisden berta ki om bagi ia kacak benriu nama om lebih mangaru presiden John KNPP da ia kacak benriu atau donmo balak pameteu donmo visionen pengalaman teu hapten ke PPP ban KNPP kanong ia kacak benriu narian ke parti jongi ban kanong kita di parti PPP ia kacak benriu nah semua yang punya tos nyawa dah kan dah kena kan kena bapin semua ya ucing tahu nomor akan lapor pemerintah kejin persau tu bakra kalau kau jadi kepala bukit banyak kenal yang kejin masuk di kau sipir rukiman berkeras kenal penomren jom kena kepati kepemat kalau baik untuk lentema yang bertun lentema yang prin lentema yang berat anak badai tangkin nongtu kinoluti berkatu kata sedia nang pi tole kurku ya pi keren kantoman kenok kantoman hadai na om ya pi pin sama batin saya kendu ya kecing sisa nah kampus lain kenok tambah habang ale ya kaba ublay kerai kerat upasiau haga jabe haga jimbut ke berkat kara kata kan penhun panan lokya suk kencai nak ada mabut panong ya pi ko kilong kude kilong pa kikon sama kenal pa bakado kado parti uno kande ubalakme tanpa ben jadi wepat kabamur ude ko syukur ya lagi nana namong dari parti PPP ke bahok nama nom do duwe rubah Baro opo, Andrei abang belayu wajib yami, bagi syakri yang paipa, lagi on atau konferensi, lagi on atau sorta, lagi on kumpulan lagi on kumpulan Ihap ban syakri, kakum kejingkot, udai unong unong tahan. Imlak ban dalam bakal, ya kejingkut kejingkat. Jom kit paipa nong nong jom kejela kejadi kaptan ngadaut ngadana ya piko kilong kebebe ya piki kentei nado kisama ibadat presiden jezrong snelha mendaga genti penadau penargeu ba kakentei na pudei jopi kalang kapapet banai long kom KNP banyak sangat banyak ter hantai hador barba bakita ide Dr. April Lendok koki long kupebe koki tebe ngagai tem bangan long kapurong kaskau meseto bama piu ki para long kube pisio sarong dan piu ya kalong kube jopi kawai dan long kube jopi karyam dan dahara karyam dan khor karyam dan buka hantai hapo kador barba John karya India kanlong keburong kabakrau tongi dia kenti tongi dia penedau batongi mangkut bahasa kat hendai kari in ai ya kajing kersan kebakurang baka jing kersan jopi saumari ubnai mahani Gidio ia kecil jok kabedon bro, baradim jok kata, kabar naklah oleh pintu presiden, jom ke parti NPP, ngin pendirian ngin pendiri, ya Dr. April Lendok, hakasi kabar saya sipur lagi hakaban persmai, hantai hayat dorma, ngin ya pek, halang ajong kejong keliling, lembaga mobile, lembaga TV. Ba isim smai
dah karyam tenrai ukun uhenjok kata apa kuat manomi kau ini nanti sasi sempat ada kerpon lu iway long kipe pecai ndam bagi dia ini kok ndam bagi dia kedau pian lu andai ngau pi to cai jajar maroi gini alum ya kaya kasen gini alum ni perapasan kata gini alum ya kadong ya kasdong katau baking ai ya kecikesan bagi dia ni paipa harta tega kat kendai kiri banai tep ya kabut kejogi tapi ini genting bakan dia kolebi siaga